Muthuri ti Rufus ri. Rufus. Yes. She not a very excited person. No amurakaria Rufus. You see, ni ale ciana guku Nairobi. Yes. Na maita maingi ri ni akoka undu atigite na thirikari matare mamurikiria. He maundu ma pension na ki. Of course maundu mamwe rimwe ni matekaga time. Yes. Rimwe no mekururie. Yes. Ni agiukangaga. Guku na maita maria maingi okari. You see, every parent when they grow old, there is the home of one of their children that they feel most comfortable. Yes, that is very true. And sometimes it is not the home of the most opulent. No, it's not always the case. Yes. Either there are many factors. Turokoro muno ni murio wake ri. Gwe kuria aigua mutumia wa murio wake omweri. Ti moru na mutumia wake akamuhitukia. Akagwe ni nguthi de ire kwa wasuse. Mareo hari akibo. Mareo hau kibo. Kou ne kuhuthwo na ngari ciana guku ri. Igukuigo hau. Yes. Riu Rufus ri. Ni undu wa several factors ri. Ni urakirehete muno mutumia niwe uka maundu mariku. Maundu macio. Agithia kwa muruwe. Witagwo Saira okorwo haria Macimba. Macimba ya Kayole. Yes. Ni athia kou. Na muthuri nake agoka hwaina yakatia. Agathie. Agacoka rugongo. No riu rita riri ri. Gwa Saira matikiri kuo. Ni aragukite ibato riu. Kuragituika riu meguthie kwa muruwe. Guikara kundu wetagwo Spring Valley. Yes. Riu ndaguthie Macimba. Yes. Ene matire kuo. Yes. Spring Valley ri. Murio wako ri. Ni muhaha. Change. Change enayo. Yes. Nena warie. Tondu nyumba yake ena kindu ginya gitagwo DSQ. Yes. Kundu nginya aciari mangiuka. No riu ri matigua environment yo. Na kou nä libe suburbs matigua kundu kuu kwi hospitambu niki tondu mundu we ri agurite mu Ethiopia na maugaga ni mwitiri Siona muno ni mihikanire miaririe-ini. Yes. Maugaga ni amarora manyira. Wakirema guthie ka Spring Valley. Yes. Ndu marayukite. Mena mutumia wake Rufus. Maraikara goko. Kundu guku ni gwakira muno. Ndimenyerete kundu gukiru uguo. Guku na mundu atangikiuma na hanja. Urauma wakora gukiritie. Gutiakira kundu guku. Na ni ukuona mo gabele serasio yo. Well, never mind, there is maybe not a big issue. Ne kuri andu wakiri. Na mona ka tamatare na kwariria andu. Nema kuri andu wakiri ti andu othe aria. Yes. Mo haide serasio yo ri. Dio na gituro na we. No ti muinuki. Ona rogongo ti muthi muno. Bara hau. Yes. Bara yumete hau. Yes. Riu kura gituika ibataro giti kuhinga ne mekurara matuko aya. Atatu. Yes. Rufus is not taking that lightly. Ni arauga ni aguthia rarage riri kwa muthuri murata wa kwao we mukawa Nairobi ya Kianda. Atige toro wa fono Spring Valley. Kundu kundia kirega ni ndahinguriirwo na tugika magongo nai no kundu guku ri kwina mitaratara mingi muno. Kai maundu kuma na kuona timetable. Na remote ri ciana icio ri marauga ni nanu ya mahe remote. Eke vidi mwana tha igire cio tuko. Goko turona nduni theri. Na nyamu ile twangaro blocks ya gado. Twaretwo na tha goko turona mwarimu reco.
na mona Njoroge wa Kimani me rugongo nene TV no Masimba maneo remote mundu athikiririe matangatho mothe riu ko ciana ri ni marauga ni hetu ihoto nyingi muno we athi uria wena ciana guku ti mwega ona uyu nduite ri nie ndikurerwo aguo yana ciro kacigekira etagwo Teacher Recho kana etagwo Muthoni Auntie Recho Miss Recho mekirwo say mama can you say mama say papa good job uvacia kona ta cokio na thari akera kagu ake ajere vatia tiole leku tone makire yo wetaru fathi mawira ne ikuru twikirire gathemba ciana icio ciatunyori muti cikarira magateterwo ciana icio nĩ thũku mũno makĩorwo nĩ marastire ciana tũcoketio na tharĩ gũkũ say mama anyomba no kwario gĩthũngũ the wheels on the bus go round and round the daddies on the bus go shh, shh, shh. Oko tronio nduni cia ciana ona bururi ukugarurwo twi guku na tutimenye tutiramenya niki bambunge marwania na mwathe ruko yake ri maracokete Masimba ro thumori what happened abana no bana besa kauko kondo na mundu atangiuma hau nja mungethwarie na thuria iganona haha ndirathie ndirakora muthuri wi haria wake na ngobu turari arageca nake ugatuka Spring Valley gutiri mungetho yatiriri kundu guku mundu uria umagarie nowe uricoka nduri mundu ungiona ayange no ngengere ngeti kindu gikoywo ngengere ngeti kindu gigekatia gikoywo mundu guku ni gukiru ucoke kugie ho kwana kinango burugongo inegana riria ngeigua guku ni nguie kugita kwa njirani ni mundu guku guti andu ara wega wauma nja ni makari mahinge ndirija ndirathie ta ndi hindi o koroni ndauma nja ndiracemanio na thigari ngoragio ndi kwau guku Masimba na ndiraingira matatu ngabulera ngacoka kundu kuu matatu haria iri ni uthie nginya ukabete ana yararegire kuu andu matonga makiikaria uru na gugakira uru muthuri ucio oka hau aroka agatinda karabiuta-ini murio ndageria kwaria nake kumwira uhoro wa manjani aranjira mbice Masimba nikuo kwega yeni wacaira nikuo mambo yote ona okorwo haria tuhegwo ha gukoma ni kuria iguru wa itangi kaba kuitangi auga bana riu kakua koma wakia tik auga moto wane mundu mwega ni murarangia na ndukere hau thi kuu andikite mera kiratindo ikiria na gutua ngagati kuu wira uria muingi ungiruta no urengia nyeki na macini na warenga rimwe ni uguo bana aba Masimba ni arega opulence attack reke ikara uko andu maratukana yes itha kenda na 45